Dobar dan i dobrodošli u još jedan novi klip na kanalu Matke. Predstavljam vam tutorial za početnike NVIDIA Broadcast. NVIDIA Broadcast, šta je to? Pa to je jedan dodatak software programa za RTX grafičke karte koje pretvaraju sve ovo u magiju. Da možete da pretvorite vašu pozadinu u magiju kao što sam ja sad, da koristite green screen i mnogo još raznih nekih dodataka koje koriste se samo u streamovima ili snimanju vaših klipova. Nisam to pričao u OBS-u tutorialu, hvala vam svima koji ste lajkovali, koji ste podržali taj content i taj klip. Sada ću vam predstaviti taj dodatak NVIDIA koji ide samo uz RTX grafičke karte. Naravno, ima i posebne specifikacije i oni koji imaju RTX grafičke karte trebalo bi da znaju koji su minimum i maksimum performanse, to jest njihovog računara, da bi to moglo da podrži rad svega toga. Ništa, da ne dužimo priču, moji ćelavci, idemo na taj deo da vam objasnim. Evo ovako, znači što se tiče same programa tog NVIDIA Broadcasta, znači sistemskih zahtevnosti i platforme koje se koristi, najmanje je Windows 10, 64-bitni, GPU, kažem vam, to je NVIDIA GeForce RTX 2060, pa onda RTX 3000 serije ili jači. Minimum treba vam 8 GB RAM memorije za takvu vrstu korištenja programa, znači bez 8 GB nema ništa. CPU procesori su i5 8600 ili AMD 2600 ili jači. Naravno NVIDIA driveri za grafičku kartu, ono bez toga što ne može, i naravno stabilna internet konekcija za instalaciju. Ovdje što vidite drugo je sam program ispod ovog dole, je program NVIDIA Broadcast. Kao što vidite mene, da mahnem. To je program koji služi da podesi, to jest dodatak nekih stvari vaših kamere, mikrofona ili zvučnika. Ima mnogo dosta podešavanja, evo sad ću ja da počnem prvo od mikrofona. Naravno stavite da bude po defaultu vaš mikrofon koji koristite kao i ja, a dodaci su sljedeći, da možete dodati efekte. Znači da se isključi noise removal i room echo removal. Ja do toga nisam ništa koristio, to jest da se ne čuje ništa sa pozicijske strane sem samo vas, da ne kupi zvuk. A da moj mikrofon ne kupi zvuk sa druge strane, tako da je to ok. Može se smanjiti boost. Naravno, sve ovo što promenite, ako koristite nešto od mikrofona i speakera ili kamere ovdje, morate i to da ubacite naknadno u OBS kao novi source, jer ne može, kao novi dodatak source, jer ne možete da koristite ovo, da podesite, na primjer isključite ovdje noise removal, ali tamo OBS ako stoji po defaultu mikrofon, a nije promenjen, znači mora da piše tamo u OBS-u NVIDIA mikrofon, NVIDIA kamera, NVIDIA speaker. Znači, sve što namestite u ovom programu morate i po defaultu namestiti i u OBS. Tako sam ja. Ja nisam samo koristio mikrofon i zvučnik, ne želim da mi kupi preko broadcasta, uglavnom sam samo koristio za kameru, po green screena najviše. Ovo znači ne koristim. Znači ovdje stavljamo mikrofon source, mikrofon po 2 Fantech, taj Leviosa moj. Naravno zvuk koji kupi, da li će preko zvučnika, da li će preko sluški. Naravno i ovdje imate dodate noise removal ili room echo removal. Ni ja to ne koristim zato što jednostavno nema potrebe, ne koristim zvuk sa NVIDIA Broadcasta, a sad ono najglavnije zbog čega smo ovdje, što pričam za NVIDIA Broadcast, pošto dosta njih ne zna, je za kameru dodatak. Evo, taj sam. Kako se zove, ovaj dodatak čini i pravi magiju u svemu cijeloj ovoj priči. Meni pravi magiju u smislu korišćenja green screena ili dodataka, dodavanje dodataka za preko streama, preko kamere koje vi mene vidite i gledate u live streamovima. Doskoro sam koristio taj green screen koji sam kačio na stolicu, pa mi pada, pa se sruši, pa onaj Elgato ima onaj sa zavesa sa green screenom, sve to košta, sve to po 100 i nešto evra. RTX grafička karta je to rešila taj problem zato što ima dodatak za green screen. Ja sam iskoristio taj green screen dodatak, ali tu jedina mana, kažem vam što se dešava, jedina mala mana je zahtevnost vašeg, znači mora bude jači komp da bi to sve poguralo. Naravno, rešit ćemo i to. Pojačaš ovo, pojačaš ono, niko više, 8 GB RAM je premalo za korišćenje bilo čega.
Ja sam namestio po defaultu moju kameru i namestio sam rezoluciju. Ovo što vidite ovdje je kamera properties, to je za podešavanje svetlosti. Ja ovdje ništa ne diram, uglavnom je ovo po defaultu. Uglavnom samo ovaj exposure menjam, to jest isključim i štikliram da dobijem veću svetlost. Jer po defaultu on meni smanji svetlost i budem kao u mraku, ok, imam ring light, sve to, ali ištikliranjem ovoga ja postajem svetliji, što je ok. I ništa ne diram ovo po defaultu. Sad, šta je glavna stvar svega ovoga je efekti. Znači, efekti imamo, sad ću vam napraviti, imamo background blur, probat ćemo i to da vam pokažem. To znači da blurujemo našu pozadinu kamere. Znači, ja ostajem u centru, a sve što je iza mene se blura. Naravno, imamo podešavanje jačeg blura ili, evo vidite, nema ništa, vidite se oba sve. Kada uključimo, ono je sve blurovano. Ok, ko hoće da ima ovaj okvir u kameri, on može da ima. Neko je uporan. Znači, ubija. Znači, ubija. Ratatatata. Šalim se. Mora da se, znači, stavi on ko hoće facecam ovo ono i da mu se ne vidi pozadina. Ovo je sasvim odlična stvar za te stvari. Sad, to smo vidjeli, imate performance i quality, ako hoćete da bude kvalitetno, onda veća zahtevnost i CPU-a i RAM-a. Ako hoćete srednju klasu, možete, mada nikakve razlike nema između performance, možda malo onako kao gubi se kvalitet, ovdje vidite ovo, ali ja uglavnom stavim na quality, normalno, zbog kvaliteta. Imamo dalje, imamo background replacement. Background replacement, to je ono da možete stavite iz ove pozadine i neku sliku, na primjer, ili video ili sliku. Plaže, ja sam na moru, bla 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 bla, ne znam, neka soba, game room. Mislim, probat ću da navedem primjer, ako budem imao neku sliku, na primjer, evo sad ćemo da stavimo Đokovića i Đoković iza mene, vidite. Đoković iza mene, Mr. Đoković. I sad sam kod Đokovića, u sobi, na primjer. Ili imamo neku drugu sliku, kao gaming room. Ja sam u gaming roomu. I to nije loše. U sobi, u gaming roomu. I tako dalje, možete ubaciti video koji se okreće. Naravno, mora da razmišljate da što god nešto stavljate zahtevno, srče, RAM, memoriju, to konstantno radi. Pogotovo slike koje su pokretne, kao video materijal. Ali kao slike ne. To je to što se tiče background replacementa. Imamo background removal. To je to. Background removal, green screen u prevodu, i kao što vidite sad iza mene, NVIDIA Broadcast ne postoji. Background removal, to ću vam sad pokazati ovdje kad budem skinuo ovo i kad budem skinuo ovo, i ja sam sad u backgroundu, nemam green screen, nemam one table, možda malo se vidi ovo kvalitet, vidite ovdje ispod ruke, vamo tamo, ali to nije ništa strašno. Pojačavanjem dodatno svetla, uperi se svetle ka vama, dalje preko ring lightsa nekako drugačije. Vi sebe stavljate u fokus, onda nema tih anomalija, normalno to što je meni sad i prozor otvoren i sve ostale stvari, i onda ima tih stvari, ali je odlično u streamu za green screen. Dešava se, da napomenem, ovaj source kada se ubacuje u OBS mora posebno da se ubaci kao NVIDIA kamera broadcast. Znači, ne tražite video kameru kao kameru posebno ovu koju imate, kao što ja imam Logitech Stream, pa da se duplira, jer šta može da se desi? Može da se desi da kameru koju ubacite klasično kao kameru, a ne ubacite NVIDIA broadcast kao source u OBS, napravi blokadu ove kamere i ovaj efekt neće raditi u OBS-u. Znači, zapamtite, kada ubacujete kameru sa dodacima NVIDIA Broadcast, vi je tražite kao NVIDIA Broadcast kamera, a ne kao kameru koju imate unutar OBS-a, to jest u računaru, jer nećete dobiti taj efekt. Znači, samo po defaultu, znači, nađite NVIDIA Broadcast cam u spisku source-a u OBS-u, kliknete i pojavit će se ova kamera, kao što vidite moja kamera ovdje, i ništa ni setovati ni pomerati. Zašto? Zato što šta god da pomerate i setujete od rezolucije i FPS, sve doći će do gličovanja. Znači, seckanja u igrici. Seckanja. Tako da, to je to, i kod ove isto podešavanja kamere imamo performance i imamo quality.
Znači imamo performance i quality, to je sad i dodatak svega. Naravno, idemo dalje. Autoframe, to je kao zoom, zoomiranje. Evo sad ću ja da vratim ovo. Ovdje, samo moment. Tako. To je kao zoomiranje tipa, zoom frame, ono da sama kamera ti privuče i smanji. To nikad nisam koristio i nema potrebe za tim. Mada nije loše ovo kada, na primjer kad si udaljen, pa kad hoćeš u facecamu svom da namestiš, ok, kao dodatak možeš uvijek da dodaš to. Da budeš kao zoomiran, a da ne gubiš kvalitet, što je ok. Imamo video noise removal, pretpostavljam isključuje sve sa strane, samo se fokusira video na ovo, nikad nisam to koristio. Eyes control, kontakt, to je, vidite moje oči, ja sad gledam levo, a moje oči stoji dalje u kameri, to je dodatak, efekt služi da kada vi pogledate levo i desno na neki ekran, deo ekrana, vidite koliki su mi oči kao sove, da ne gledate kako ja gledam levo i desno, nego da moje oči ostanu dalje uperene. What the fuck? Stalno vas gledam. To je to. Vidite koliki su mi oči. Kao sine buljune. Sad kad isključim ja taj efekat, vidite, ja sam gledao dole, nije gore. A gledajte sad. Oči mi stalno stoje gore. Pa sačuvaj Bože. Šalim se. I vinjeta, ovo je kao dodatak. Ne znam, kao face tracking. Ali ja to ne koristim kao pomeranje vašeg, kamera kao prati, koji ima tu kameru mogućnost, kao da ga prati. Ako pomeriš levo i desno, kao ide za to. Ne koristim to, uglavnom koristim ili background replacement, ili koristim, kako se zove, background removal. Vi ovdje možete dodati još jedan efekat i naravno sa tim dodati i na primjer ono što sam rekao, eyes control. Moje oči stoje, znači, a nisam uključio. Buljune. Evo, ja gledam u ekran, a gledam u Znači, to je to. Ali opet kažem, sve što možete namestiti, sve po defaultu. Ja uglavnom kažem, koristim ovo, koristim removal i to je to. Vinjeta, znači, svaki dodatak, evo ja sad na primjer izbrišem ovo i vrati se po defaultu. Vi opet idete šta god želite, background replacement, ok, ona ga vrati po ovoj slici i to je to. Možda ubirate koji god hoćete sliku, ubacite bilo šta god želite. Naravno, samo sam želeo da pokažem da možete koristiti i ovo. Najviše koristim ja ovaj background removal, tako da eto, to je to ljudi. Naravno ovdje u podešavanjima odmah na točkić ovdje isključite da vam se ne pali automatski Nvidia broadcast. Nvidia, da napomenem, broadcast se samo pali kada se OBS upali. Automatizovano i setovano je, znači ako ste stavili kameru, ono kako sam rekao, source-u, da bude Nvidia broadcast cam, a ne kamera koju vi imate, automatski će prilikom paljenja OBS-a se startovati i Nvidia broadcast. To je to ljudi, samo sekunda ja ovo replacemujem, to je to, da se vratimo nazad, to je to ljudi, eto, želeo sam da ukratko na neki moj sažet način objasnim šta je Nvidia broadcast, čemu služi, opet zapamtite, ne važi za AMD, samo za RTX Nvidia grafičke karte, rekao sam vam od 20 i 80, 60 serije pa na ovamo i normalno da ima minimum 8 GB rama, moj savjet 16 i da bude dobar CPU. Što da vam kažem, udarite like, share, subscribe. Ako želite još neki tutorial o nekom programu ili bilo čemu, tu sam, pišite mi, javite šta god želite, udarite like, pišite u komentaru, pišite mi na Instagramu, gdje god hoćete, a do skorog sljedećeg viđanja gledamo se u nekom novom klipu. Ćao drugari!